Hello guys, urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy. Muri iyi video ugiye kuhabona amakampani 10 ya mbere ku isi ahenze, amwe arenze agaciro gahanitse ya mbere ku isi. Hagati aho ushobora kwibaza uti kampani kuba irenze cyangwa ihenze biterwa n'iki? Ukaba wakwibwira uti wenda biterwa no kuba ari ifite imiturirwa ya hatari mu mijyi itandukanye, cyangwa yarubatse amazu angana n'aya Kiliziya Katolika mu bihugu byose byo ku isi, nk'urugero nka McDonald's. Guys, ntabwo ari uko bimeze. Kampani ishobora kubikorera no muri ghetto muri iki kinyejana cya 21 akaba ariyo ya mbere ihenze ku isi. Alright, watubaza uti kugira ngo bahitemo kampani ibe ari ibe y'agaciro bagendera kuki? Abahanga mu by'ubukungu bafata agaciro k'umugabane umwe w'iyo kampani, barangiza bagakuba n'imigabane yose ifitwe n'abafatanyabikorwa b'iyo kampani aribo bita ba shareholders mu Cyongereza, bakabona agaciro ka kampani ifite. Guys, aya makampani niyo yavanye isi muri bya bihe by'inganda ayishyira muri information ages. Ubisi iri muri information ages, niho isi igeze. So reka turebe izo kampani 10 za mbere ku isi. Turahabona agaciro zifite, ibihugu ziherereyemo ndetse n'ibyo zikora. Stay in touch. Ku mwanya wa 10 guys, turahasanga kampani yitwa Nvidia ifite agaciro ka biliyoni 596.8, ikaba iherereye muri Amerika muri California. Iyi kampani yashinzwe mu 1993, ishingwa n'umushinwa witwa Jensen Huang na bagenzi be babiri. Iyi kampani ikaba ikora ama processors ya computer n'ama GPU ariyo bita ama graphic processing units. Nvidia ifite abakozi 18,100. Ku mwanya wa 9 turahasanga indi kampani yitwa Taiwan Semiconductor yo muri Taiwan, ifite agaciro ka biliyoni 627.55 by'idolari. Yashinzwe mu 1987, ishingwa n'umugabo bita Morris Chang. Alright, iyi kampani ikaba ikora ama semiconductors ariyo ma microchips. Nta technology ishobora gukora idafite zino microchips. Iyi kampani ikaba ikorera n'inganda zikomeye ku isi arizo Apple n'uruganda rwa Ford rukora imodoka na Google. Taiwan Semiconductor ifite abakozi 56,800 n'ibikoresha. Ku mwanya wa 8 turahasanga Meta Platforms ariyo Facebook, ifite agaciro ka biliyoni 627.69 by'idolari. Ikaba iherereye muri California muri Amerika. Yashinzwe mu 2004, ishingwa na Mark Zuckerberg. Iyi kampani ikaba itanga izihe serivisi n'izihe product? Itanga serivisi za Facebook, ikaba ari nayo yaguze WhatsApp na Instagram. Kampani ikaba ihemba abakozi 71,970. Ku mwanya wa 7 turahasanga indi kampani yo muri Amerika bita Berkshire Hathaway, ifite agaciro ka biliyoni 716.46 by'idolari. Ikaba yarashinzwe mu 1839. Iyi kampani ikaba itanga serivisi za insurance, ikaba igenda inakora n'ishoramari mu zindi kampani za mbere zikomeye ku isi harimo za Coca-Cola. Ikaba ifite imigabane muri banki ya Amerika. Amakampani menshi yose mubona aha ngaha
iri mu maboko ya Warren Buffett. Berkshire Hathaway ifite abakozi 360,000. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Tesla iherereye muri Amerika, ifite agaciro ka biliyoni 872 n'ibice 9 by'idolari. Iyi kampani ikaba yarashinzwe mu 2003, nyuma ikaza kugurwa n'umuherwe Elon Musk. Ngo akaba ari wifite mu maboko, akaba ari nawe CEO wa kampani kugeza ubu ngubu. Akaba ari uruganda rw'imodoka rutanga n'imirasire, solar energy. Kampani ya Tesla cyangwa uruganda rwa Tesla ruhemba abakozi 70,700. Right. Umwanya wa gatanu turasanga Amazon ifite agaciro ka triliyoni 1.56 by'idolari, ikaba iherereye muri Amerika. Amazon ikaba yarashinzwe mu 1994, ishinzwe na Jeff Bezos mu igaraje rye. Akaba yaratangiye acuruza ibitabo, nyuma ikaza gukora igacuruza ibintu byose dusanga ku isoko. Abantu bajya banyura kuri Amazon barabizi. Amazon ifite abakozi 1,608,000. Umwanya wa kane turahasanga kampani yitwa Alphabet. Ingi akaba ariyo kampani ikubiyemo Google, ifite agaciro kangana na triliyoni 1.773 by'idolari, ikaba iherereye muri Amerika. Iyi kampani ikaba yarashinzwe mu 1998, ishingwa na Larry Page na mugenzi we Sergey Brin. Ikaba itanga serivisi za operating system na search engine. Izo nizo serivisi itanga. Alphabet cyangwa Google ifite abakozi 135,000 ahantu hose hagiye hatandukanye ku isi. Mu mwanya wa gatatu turahasanga kampani yo muri Saudi Arabia bita Saudi Aramco, ifite agaciro ka triliyoni 1.987 by'idolari. Yashinzwe mu 1933, ifitwe n'ubuyobozi bwa Saudi Arabia. Ikaba itunganya peteroli na za gaze n'ibindi byose bikomoka kuri za peteroli. Saudi Aramco niyo kampani nini ku isi iproducinga peteroli nyinshi ku isi. Ikaba ifite abakozi bangana n'66,800 ahantu hose hagiye hatandukanye. Umwanya wa kabiri turahasanga kampani yitwa Microsoft, ifite agaciro kangana na triliyoni 2.211 by'idolari, ikaba iherereye muri Amerika. Yashinzwe mu 1975, ishingwa na Bill Gates hamwe na mugenzi we witwa Paul Allen. Ikaba iproducinga cyangwa ikora ama operating systems arizo za Windows 7, za Windows 10 zikorwa n'iyi kampani. Microsoft Office na za PowerPoint zose zikorwa na Microsoft. Microsoft ifite abakozi bangana n'166,475 ahantu hose hatandukanye ku isi. Right. The one and only kampani nini ya mbere ku isi ni Apple, ifite agaciro ka triliyoni 2.752 by'idolari, ikaba iherereye muri Amerika. Iyi kampani yashinzwe mu 1976, ishingwa na Steve Jobs na bagenzi be. Uyu munsi umu-CEO uyifite yitwa Tim Cook. Iyi kampani ikaba ikora telefone za iPhone, iPod,
ama computers n'ama tablets. Alright, za smartphone za Apple na computer za Apple murazizi. Apple ifite abakozi 147 ahantu hose hatandukanye ku isi, ikaba ifite store 516 ahantu hose hatandukanye ku isi. Alright, this is Brino FX magnet in the building. Don't forget to subscribe, share, like, so you never miss other interesting videos like this one. Thank you.